tukbal na to in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi luba pamudji kaniya, yari na isab kita niyo dihilan waktu. Dahing hama waktu, amin subay na to ayaran sarta di na to lupason. Karena yung mga waktu ini sa halga-halga, puunan sing kita niyo katan, dahing hasabab sin waktu. Nahasabab yan, yari kita niyo halawman sin amin waktu, biyay ta doon haon in kalabiyahan sa lago-lago. Bukon sadya mga sila amoy nakasampay pa Baitullahil Haram. Sarta naman to pa amin katan lugal. Tiyuto tatlong tasarta tiyutugila in mga lugal mapatot. Pag-ibadatan si mga sila nakasampay madto pa hula mulia. Damikyan in kita niyo. Dahil mga nasabot na to pangadjian nakauna. Amuin di daisab kita niyo masiyasiya. At walong ta di daisab kita niyo hikawin si mga sila nakasampay madto palukal yato. Atat kala in kita niyo imuurol daisab. Halimpa binin simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipapahinang kato lawi-lawi na tuod in amin hangpo adlaw panagnaan sin bulan haji. Yari na sabot na to in yanto katantan amin tiyayudtod na to sarta in kahinapusan na sabot na to doon hayaon amo na in pag-ianon sarakka. Na in sarakka ini bukon sa ini pag-ianon dihay niwang imian kita sarakka bat inyan tupot na sadya pa amin alta. Mataod mahinang tasarakka amoy in lawi luba na paginhawabaranta. In uno-uno hinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta biyayta niya kato amoy kabayaan niya. In subay kita niyo ramikyan. Ini pabayaon na to in ginhawabaran na to. Haamin tiyo kila kato biyayta. Bat kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon hadjarihan tuwat malingkan subay na to paganggautaan. Amin hipakita na to patuhan na to Rabbul Alamin. In panghalga na to. Sinpiag marayaw niya hasupaya madawhat na to ingkatan karayawan hadlaw. Gana insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nalabi-labi na to ulisab. Bang sampay ring ha mga alta na to. Amoy in hika panarang na to, akataw tayo manghuran na to. Karena in mga ini, bang kita umupi si mga karayawan, nagkahinang si mga sila kanabihan, karasulan, iban na si mga sila nakauna, nakabatok pa akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, lando tuod makaibog, biya sin pag-ibog-ibog si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangaon dapat adlaw-adlaw aon makawa nila karayawan. Labi luba na tuod bang sila makaalop na papamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap adlaw di ini tumahan in ginhawabaran nila. Sarta agad sila ri makahinang sing kabayaan nila hinangon buat malaingkan subay nila maramag. Bay mata muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam karena simpanghalga nila sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin ibog halaw sin bigi jantong nila amin bang aun dapat mapatarang nila patuhan Rabbul Alamin inug nila hakatan piag marayaw sin Tuhan na to Rabbul Alamin na in mga ini nasabot tasin lima bayaon in ayat ha suratul Baqarah ayat 200 kay mantagupat parman niya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ya kamu mga nagpaparatsaya pag napaka kamu
mimma razaqnakum, daing ha mga kiyarijiki kaniyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapon subay na to hatihon in rijiki ini, na bahagi nagtu, induang kabahagi, di magkapaiddahan ka to taniw hadlaw akhirat. Hambuok day magkapaiddahan, daing ha tu na sabot. But biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in rijiki, sumampay palawman sing kita, na bahagi nagtu, kaisa niya amon pag inumakan sing kita. Kakaon iban siniinumon, inyan katantan, di lumukay rendi kato, amuin, ini gumawa na siya pamalupas. Sa taintag na to, bang siya gumawa na rin kato, taniyo agad di na to na ikapamong, bang hadya bukon, pasal simpagsutsi sing ginawabaran, agad kita niyo ri umulin kaniya. Labay ring hapaglano, kanain siya najis, amo na ing kakaon iwan siniinumon. Ini karuan niya, amo na in hipagputos na to sin ginhawabaran na to, amo na in tamungon. Inyan damikyan, hawak to sadya magkakunahan siya kato ipagtabon sin auratta, habihad to imbutang niya amin hasupaya mabista kato pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna bang impagbi mo sin tamungon karna hipaglali, inyan way kapos pa iddahan, di magmumpa at kato taniyo, buat malengkan bang in maksud na to mamisin tamungon, karna in maksud hipagtabon sin aurat sing kita, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang na to damikyan, ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Hikaruan niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tamungon ini, luruton niyo hadjalaw niya. Bang siya malurot na mga katotay manghuran, di na siya magpaid kato, inyan, aon waktu ruwaing taon ay magpaid da kaniya. Bihan yan. Na ini kato niya, amurain hikatukbal mo patay manghud mo, hipanabang mo tay manghud mo, sinuno-uno ini panyap kalbot kakukunahan nila, bang mo sila natabang habihan, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, bistahon kay mo amal ibadat sa lago-lago. Amo yan mga katawtay manghuran, haagam Islam. Nabiyayta doon hay ni kato, papag-uson kita niyo, papagsarak kahon, bang aon, na rijiki di matong palawman sing kita niyo. Bang hadya na to ini, natilosa, im mga suy-suy, si mga kahalan sing kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biya diin sila, amin umulin si mga rijiki ini, hamok, suy-suy hikabayta na to, hawak to ini. Hamok sahabat matarang ingan niya, kakilahan sing kamatauran, amin dimukdok nagmaingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain hi Abu Zar al-Ghifari pagyanon. Hi Abu Zar hambok sahabat kalasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta malasah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to sin Umar ibn al-Khattab na marinta na siyukat siya sin Umar ibn al-Khattab, hinangon siya gubnol dito sa Iraq. Doon hawak to ini, di siya mabaya. Naglugos ang panaglugos, sampay nakabisarain Umar ibn al-Khattab kaniya, may taisab niyo ako lang niya pini, magdarungan sim pakaradyaan sing kita niyo katan, pagabos doon hay ni pasaran niyo ako, katto kaw lang niya. Mabaya ko'y bandi, subay ka madto. Ikaw ingobnol sin Iraq. Haupunta, saan na siya miyadto. Pagkanto niya, doon na yan, na in mga sila yadto, pagpalabihon nila yung pag-ayupot, hatay manghud nila yung sing ginhawabaran nila. Agad sila rin magtali sing ginhawabaran nila.
misan in agon wayroon na mapot nila pabaran nila. Bangaon doon haon maglagi. Amoy in ganta tupot-tupot na kuman pabaran. Hikadto nila pa hiruhal. Ang kana sa milbita sing Quran mahamulya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Magbakas doon haon yung pagsandal nila. Dahing haamoy in rijiki yaon halawman nila. Tupot sadya kanila. Hakal na aon magkagunahan. Inya tukatan magpatiag sila. Sampay lang niya magbakas yung pagsandal nila. Sim mga pakaradyaan herihadto. Misan pa inyaon kagunahan nila. Palabihon nila intay manghud nila. Hasababyan. Kawantukan sa lago-lago dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala in ayat ini. Hamanga sila makakawa sin sipat si mga sila yadto. Na doon na ini haupo unta naabot in waktu sin pagjajakat nagpara in Umar ibn al-Khattab tao madto pa Iraq. So abihad tuin aturan bangkaw magjakat na ikaw im magtukbal. Labi luba na tuod, kampung kaluarga mo, ikaw in labi makahati sing kahalan nila. In mataod alta, iban sinway alta, ikaw in nakahati kanila. Makaingat kaw mamahagi. Sin, amin alta, sin dawla. Bang biya diin, in tumup kanila. Bukon mo, kadto na hadjahambok tao yaon lang na ikaw na yung bahala. Sabab indiuhalan mo yaon, siya yung magbaya isab sing kabayaan niya. Paggahihinangan mo aturan, amuin, baitaan mo kawaaingan si mga tao rito hula bihain halukal bihain ni. Amin katan mapatot dihilan, hisulat mo in tiap-tiap family, pila sila magkini itaw tali anak, unuin kahalan sin pag-usaha sin usog, iwan sin babae, bang aon pag-usaha, bang wayroon bihad to hibay tada, hasupaya im magjajakat, makaingat magpatuop sin pagtukbal sin jakat niya. Amo yan. Naman jari, aupo unta, in naraakyan to nagkawa na sin kanganganan, manjariyan to nakalamod, ingan hi Abu Zar al-Ghifari. Doon hayaon pagsampay maripa Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab sin record piyag sulatan si mga kangan-nganan ay kaulong ni Abu Dhar. Yari nakalamod hatumpukan si mga sila ini. Aupon tayo Umar ibn al-Khattab piyalabi niya in parsukuan sin Abu Dhar. Amin pagkasya in gubnul. Amin long tiyabukon niya nasusahon in mga pamaybay niya. In mga kapanyapan niya hanganin siya gubnul. Sabab matao din ulikahon niya, matao din jakahan niya, matao din amin urulon niya magtumadto hasupaya rumayaw in pamarinta niya roon hambok lokal yaw. Naroon ha ini laong ta di matong na madto. Pagtaon sumuno diaak niya na isab sin Umar ibn al-Khattab in bakas diaak niya magkawa na isab sin record si mga tao rito ha Iraq amin mapatutok balan sin jakat doon hayan ay ikaw pag-ukab niya sin listahan sin kanganganan niya tura isabing ngan hi Abu Zar al-Ghifari doon haon in Umar ibn al-Khattab sa pantun na susa laong niya ay ikaw na indihil ko kanya yadto, mamaray na yadto, misan makalabiring ang katahon, makapatindog siya sin lokal-lokal niya, majukop niya in panyap kalbot niya halawang sin inibay niya, may tainiyari pa ingan niya nakabutang nagbalik ha waktu ini. Sa baba mo tiniangan-angan niya, supaya sadya laong ta amin dumayaw na ini pagparinta dito. Apunta, hindi ak niya yung kapangandulan niya, kaingatan niya yung kahalan katan. Sampay nagbisara siya, pabaran niya isa-isa niya.
Hindi akulong niya. Di isa ba kung makatukod ka niya, ba't wala niya piyasampay? Damit yan hi Abu Zar, di ako makatukod ka niya, sindayaw niya. Ay ikaw na amay, ta nabihad to. Na manjari paghikatusin tahon, Umar ibn al-Khattab na inagbaran medto pa Iraq. Pagdatong niya madto, naglawag na siya ng asubuha uno laong niya ing gobnol niyo. Laong singkatan, yad to laong niya rito ha, ini pigi simbo dito naghula, isa-isa niya. Salta laong niya in gobnol na mo yan, aon laong niya ini pakaradyaan, hambuk di na mo kabayaan kaniya, hambuk adlaw rito siya gumawa marikamo. Amod tulong niya mga magkaso sa kami, singkahalan niya. Ang pamaluman kami mga subukan niya, bang may tabihad to yung kahalat. Na doon ha ini, miyad to na Umar ibn Khattab radiyallahu an, namuntulan manto pa kiaruroonan si Abu Dhar, pakawot sindom, doon hayaon sampay nakasok na siya palugal, doon man haon si malam na siya, wairong karungukan niya sumambag, masi siya magsusuok pabay, magtubihan, wairoon da, magsambag ka niya, manjari imaksud niya kukuod niya ang lawang, pagsuok niya magtukar na bang biya mga bay tagalawang, bang niya hi santok na ilima niya magtupalawang yaon, kumatingog na, doon hayaon, pagkuko niya, wairoon kugdanan si lima niya, sampay magsud, agad nakasud na siya palaw simbahay, wairoon kugdan si lima niya, sampay roon haon, naka ini, kaya na naman na si Abu Dhar, in amoy ini siyayad to nakasud na palaw simbahay, doon hayaon, amoy siya kinaniya na, ahlan wa sahlan ya amiral mu'minin wal yatafaddal. Tafaddal ya amiral mu'minin. Nasud na kaulong niya, sud na kaw. Haupun ta doon haon manjari sung na limingkod ni Umar ibn Khattab, wala niya papialingkod, kiyawa niya in ganta hipag sisiob niya, biutang niya patungod siya namin biya sa pantun lingkuran niya to, paglingkod si Umar ibn al-Khattab nakatindog nagbalik, magtubihan sa babsin, kimugdan pa bukog simboli niya yaon ing kalingkuran niya, lang niya unoy niya Abu Dhar, na pagsanaw si Umar ibn al-Khattab, amin bato-bato yaon bihan, in pagkukulangan si Abu Dhar, may tainibihay ni lang na ya Abu Dhar in agi niya Amirul Mu'minin, bang akulong niya magparayaw sin kukulangan ko, di akulong niya makabati sindom magsambahayang, sa ininilong niya tep-tep himibala ko, makagisong ako, makabati akulong niya bihan, na makatindog na isa bakulong niya. Bihad to hati niya makasambahayang. Hati niya tiuod niya in bihad to in kahalang. Long niya Abadar, amoy nilong niya inbiya mga miaksod kutod kay mo, sabab biyalo paragbos na inuino ako, nakaruatan na kaupiarahan mari, sinsuko-suko mo, manjari long niya, na ingkahalan way napindawihay nila. Long niya Amirul Mu'minin, bukon ka long niya piara mo long niya marikako, ba't suko ko yan to? Nalaw niya ho, suko mo sa to. Na, lang niya na alhamdulillah, pagkasuko ko na, hinang ko ng kabayaan ko, pasal sinsuko ko na. May talong niya nun hinang mo, nalang tiukbal ko na pa amin tagda po kaniya. Mantubihan. Sabab di mahinang kay mo tuan, bang in alta rijiki si mampay kay mo, pakayon mo sadya pakinawabaran mo, bang mo siya piyang lapay, amun piyang lapay mo yadto'y mahinang kay mo, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ini Nabi Allah Daud alayhi salatu wassalam, piyang ikutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta biyaitaan niya mga kasahabatan niya. Bang kamulong niya,
magkabuhianan, maglag kabuhianan, nasingod kamo kan ini Daud alayhi salatu wassalam, sabab siya, di siya magkaon sing kakaon bang bukon dahulas sangsa niya. Ati niya piaghulasan niya, piagsangsaan niya, in hipami niya kakaon. Salta bang siya, ini kawa na rin haamin, yusahan niya to, makaharap na pagkakaon, ditod siya kumaon bang wayron maranya magsaw, sampay manaw siya ring halugal niya, mga pila kilometro maglawag tao bang man, aon maranya magsaw, sinrijiki dirihilan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at timpapasinguran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato ni ukatan, mga katawtay mangurat. Naamo yan. Nahasabab yato, laong sin Abu Dhar, ha Umar ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin, katumtuman mo kalaong niya, imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato niyo, laong niya, uno baha, in kaugan niyo, amin alta niyo ka, atawa alta sin mga hikabin niyo. Hati niya, alta, amin makabin, bang kau mawapat, nasuko naan simbuhi. Laong singkatanta niya Rasulullah, mahal kamu insuko na mo. Aalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibot, wayron hamok deng kanoyan, buat malaingkan, maog kamu sin alta, sin kabinan niyo, dahil sin alta niyo. Amo na imbiyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin amin ini piatarang taring hapanagnaan niya to na bahagi inagto inrijiki, doon hayan in mahinang suko ta amurain, kaya pasaw ta, hatay manghudta, kaya panabang ta, hatay manghudta, amo at timparsukuan ta, mga katawtay manghuran ha kama Islam. Nahakitaway roon, lang tahi kapanabang, misan in magbuhat sadya sin ono-ono na, bubuhaton sin tayo manghudtabihan, ang katun tapataas ibutang pataas sin abaga niya, sarak ka sa lago-lago sing kita, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabed tuin, Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takato taniyo, ma nakasat sadakatun min mal. Di lang niya pagkaragdagan in pagsarak ka, sin kita rin nga mga alta ta. Gamayan tumaod bang mo siya piagsarak ka. Amo yan. Nasa mabieto, in mga inikatan, hambuk ini, panumtum patuhan Rabbul Alamin. Pag ianong zikir sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala, amal kakuyagan sintuhan na to Rabbul Alamin. Amin suway siya mapatarang sin hambuk pahambuk den kato taniwang aon dapat. In mga yan, na hasabab yan mga katawtay manguran, in pakaradyaan nasabot na to, pagsarak ka ini, in kataan sin ammal ta, amoy in laway ring hapagtabang, labay ring haamoy ini kakuyag sintay manghudta kato. Uyom katawa. In ini sarak ka ini. In amoy in mamisarak ka o pabarayaw. Sarak ka sa lago-lago. Pag marayaw pa pang daig. In amoy in pag ayat sindila. Iwan sin aurat. Damikyan in ini sa lago-lago. Pakaradyaan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In himinang parsugpatan pa mga kampong kaluwarga daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipabuhi kato taniyo. Haamin pagkampong. Amunain pag-ianon silatul arham wal aqarib. Parsugpatan sin amin rahim. Ati niya, parsugpatan sing kampong, dahing haina, iwan dahing ama. Iwan sim mga sila, masuok, bihan, maun kato. Damik yan,
ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Amin pagpasaplag sin pagsalam. Aming kasalamatan. Bukon sadya imeng kau assalamu alaikum. Sumakawa. Himinangkaw sing kasalamatan. Para hatay manghudmong. Hasupaya siya makahinang kasalamatan harap kay mo. Bangaw ning kasalamatan haantara niyo. Doon haon mahinang salamat ingkaw man niyo. Dumayaw ing kahalan niyo. Maawnin pagtulong tabang. Maawnin pagkasilasa. Maaon in amoy in kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato. Sabab daing ha mga salago-lago maka timbang sin ibadat sambahayang iban puasa amo na impag-iyanon islahum bainan nas. Islahu datil bayin. Amin pagpasulot ha mga taymanghod nag sasagga. Amin di man jari magtaymanghod ka ma-Islam. Magsagga halom sintu adlaw. Suway inyaon mahalulay sila di pamabot intu adlaw. Karena bang miabot tu adlaw na itong nakauhang kapito wayron ibadat mo tiyay maksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran. Kaina, in adlaw hamis, iwan sin adlaw isnin, wakto hipagdara sin amal sin ipon pataas langit, hasupaya hikalukis dito halawhil mahfuz, hikalukis dito ha-record sin tiap-tiap habuok manusia, in hinang niya marayaw iwan sin mangi. Nauning kabayaan tahi kasulat dito marayaw ka to mangi. Bang kita asubuhon, di kita mabaya si mangi, mabaya kita si marayaw, nasarap yan subay kita niyo mag ini buliraya umapas singkatan marayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to mga katawtay manghuran, pagpa ini sugpat sadyasin, pangadyan takahinapusan, in ayaw talupasun halawman sin hangpo adlaw panagnaan simbulan haji ini im mga katan na sabot tayo to na labi luwa na tuod amuyin ayaw kita mutas daing ha sambahayang jamaah hangpo adlaw ini at supaya kita mabiyak sa sampay pabukon na limyo na muklas na hangpo adlaw ini amin mabiya dasin hangpo adlaw yauning kakahinang nato sampay abutan na kita niyo sin ini kahinapusan sin manahot nato muklas daing harin nawawaran nato ay insya Allah ta'ala in kita niyo halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala nayad to na miabutin waktu nato mangumbaid na ako kanyo waktu ini magmaap mga katawtay manghuran mga nagdurungog matagtan sa itukbal na mo ingka sila sa iwan sin ini pag-ayad sin hambok-pahambok den kato tanyo umapas singkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.